Aye, kari mina ntsako nature kumbe mi like mi tleka subscribe channel kota ku kula emahlweni sweswi ni le ka 152 subscribers. Loko ni hleketa ku channel leyiwa ni sungule munhu a zama ku motivate a zama ku yimbelela so come a long way. So namuntlha ni la ku vulavula hi the way music wa Xitsonga wu nga elevate ka xiswona from 2010 until sweswa 2022, the new year 2022 leriwa. So music wa Xitsonga wu elevate ngopfu in the last 12 years. Ku ri suke ka era leya Dr. Thomas Chauke va ri top hi ku vhela Dr. Thomas Chauke va ri hava competition. Disco ku na ti-king ta kona vo Dr. General Muska vo Dr. Shirimani. Then ku va ku ri ku tisiwa new style xa mindzumba. Sungula ku twa ti-track ku ri hi twa xitayili xintshwa ta track to fana vo tibabeni vo jogolina cappuccino ti-track tetiya ku ri hi sungula ku twa music wa fresh wa new hayi disco. A disco vhele khale yi ri kona ene na tihosi ta kona vo Papa Penny hi tona ti king of Shangani disco. So music lowa wu elevate ngopfu during the years. Kote no tiva ti stars to fana vo Benny Mayengani vo Prince Rhangani hi mukhuva lowo. Then swi sungula ku categorize ku va na tinsimbhi ta Pitori, ku va na mindzumba ya Rhangani sweswiya ivi ku dina ku va na varimi slow jam. Slow jam na xona xi te na a new wave ya tihiti vo Ndhambi vo swa ni fanela va longolokile ku ri ti-track tetiya ta ti-slow jam leti na sweswi vanhu va ti enjoyaku ku kuma ku ri music wa Xitsonga wu kha wa anama. It's becoming abroad ku ri vanhu va kota no rap-a hi Xitsonga. Ku va na Xitsonga R&B la nga ra vo Hanny C album ta mi kha mi expect-a hi yona hi March. So music wa Xitsonga ku ri wu ve elevated in the last 12 years. Ku na rap, ku na R&B, ku na mindzumba, ku na ti-slow jam, tlhela ku va na beef. Obvious beef yi kona, ni nga vulavuli music wa Xitsonga ku ri hava beef. So music lowu elevate ngopfu and the more music wu kula the more ku va room for more artists. Hi ku hi na Xitsonga electro na vo Salani the producer, hi na vo DJ Mfundisi, hi na vo Magesi Chauke lava va nga sungula na swona swilo leswiwa. Va sungula makhwayeni ya mukhuva lowo mara va nga tshiki va swi tiva ku ri one day ku ta va na ti-pioneer ta kona. Loko ma swi vona ku ri Xitsonga electron swo xa tsakisa. Ku na vo n'wana Skiza vo tlhela ku The Gupta hi vona va baku tona tinsimu leti ta Xitsonga electro hi ti enjoyaku ma swi vona. So Xitsonga lexiwa music wise hina hi xapu. Se last day hi twa na vo va ri Gaza Piano from Ngalas Records ka track leya No Monde Roger. So ni swi tivi ku ri swi xota yini ku Xitsonga jazz swo tala swi kona. Mi twini na katara la yi biwa ka track leya Dr. Shirimani va ri papa yi ba track leriya. So vana va kha va vula ku ri yi be hi munhu un'wani wa legend na yena hi mukhuva lowo. So kombela mi subscribe guys, ni mi take it down through history lane. Kombela mi subscribe.